Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Swi tikomba ingaku vandla ra tipolotiki leri ri nga simekiwa hi xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Benny Mayengani the President ri fike hi xidumu. Namuntlha nga siku ra vunharhu Mawuwani kwala ka lembe ra 2023 va hi tivisi leswaku vandla leri ri ta nghenela nhlawulo wa ku yimela machudeni eka nhlawulo lowu nga ta va kona lembe leri taka. Hi ta tsundzuka leswaku vandla leriwani a hi khale ra ha ku simekiwa, naswona va rhangi va hi tivisa leswaku vandla leriwani ri ta nghenela nhlawulo wa laha tikweni. Se swi tikomba ingaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va lungheki ngopfu eka nhlawulo wa lembe leri taka. Hi ta tsundzuka leswaku a va karhi va famba na hi tikereke ku ti gangisela nhlawulo wa lembe leri taka. Naswona loko va ya etindlwini ta vuhaxi ta xiyanimoya xa Munghana Lonene FM Makombandlela na loko va ya etindlwini ta vuhaxi ta ka SABC va fiki va yi tiyisisa kahle leswaku kahle vandla ra vona ri languti ngopfu eka vantshwa, laha va nga kombisa leswaku vantshwa va kumeka etikerekeni lomu swikolweni, se va ta va languti ngopfu na le ka vona. Se hi vona ingaku leswi va nga swi tshembisa va karhi va swi endla leswaku swi humelela, hi mhaka ku lomu languta ta va swi hatlisi ngopfu leswaku vandla ra Benny Mayengani the President ra AADP ri nghenela eka nhlawulo wa laha tikweni, ri tlhela ri nghenela ni le ka nhlawulo wa ku yimela machudeni hi xinkarhani nyana xintsongo. Se eka nhlawulo wa ku yimela machudeni vandla leri ta va ri karhi ri tiveka tanihi Action Alliance Development Youth Movement. Se i mhaka ya kahle leyi nga sunguriwa hi xiyimbeleri Benny Mayengani the President, naswona loko ni langutile swi tikomba ingaku na vanhu lava nga ku seketeleni ka vandla leri, kambe a va za va lava ku humela erivaleni. Kambe loko hi languta maendlelo ya swilo swi tikomba ingaku na vanhu lava va nga ku seketeleni ka vandla leriwani, vanhu lava nga va ri na timali kumbexani va ri na vutivi swinene hi swa tipolotiki. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Dilolostro. Ndambavisa maluwa.